tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira bitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomeshigenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kuri uyu mugoroba turi ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya ro mutwemerere turebere hamwe ibya amakuru akomeshigenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu akomeshigenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane ni kubyerekanye n'ubundi ni nambara akomeshigenda ihabera muri kano kanya rero ni munyemerere turebere hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru akomeye cyane tugiye kwa twibandaho muri aya makuru. Ngubu ndaza kuba nkubwira amakuru akomeye cyane akomeshigenda aturuka hangaha ni hano mu bice bya Goma bikomeshigenda bitangazwamo inkuru itari nziza habe na gato. Urubyiruko rwa Wazarendo ngo rwaje kwa n'ubundi rwinjira muri uyu mujyi wa Goma ngo zuruza kuba rero rusiga ruharasiye umukoloneli ukomeye cyane wo muri izi nyeshyamba za M23. Uyu mukoloneli rero yarazwi n'abatari bake uragenda umumenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Si ibyo gusa kandi dukomeshigenda dukurikirana amakuru agiye atandukanye, amakuru menshi komeshigenda yemeza ko intambara yigiye kuba n'ubundi iba ubutita noneho ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo nyuma ko n'ubundi kwiza amagingwa ya amakuru yo kwizerwa yamaze kuba n'ubundi amenyekana. Na amakuru komeshigenda yemeza ko noneho igihugu cya Tanzania cyamaze kuba cyohereza abasirikare basaga ibihumbi 12 ni ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. By'umwihariko abasirikare bakomeshigenda bagaragara mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ahazwi nko muri Uvira ndetse n'ahazwi nko muri Bukavu. Kwiza amagingwa ya byakomeshigenda bitangazwa ko rero harimo kugenda hagaragara ingabo za M23 zanatangaje ko zawigaruriye uriya mugi wa Bukavu. Muri kano kanya rero ibintu ntago ariko bikimeze. Amakuru komeshigenda avuga ko rero izi ngabo ngo zase zisesekara muri uyu mugi wa Bukavu. Uraza kuba umenya impamvu kwiza amagingwa rero uyu mugi wa Bukavu baje kuba by'umwihariko bawukandiramo kandi mu by'ukuri byavugaga ko urimo ingabo za M23. Si ibyo gusa turamenya amakuru yerekeranye bikomeshigenda bivugwa by'umwihariko ku ndege zigera muri 3 bivuga ko ari z'abacancuro abazungu zaje kuba n'ubundi zigaragara mu bice bya hano za Mugunga ndetse na hano hejuru y'ibirunga bya za Nyiragongo. Hanga rwose murahazi cyane ni hano neza y'umugi wa Goma cyangwa se hafi neza y'umugi wa Goma. Kwiza amagingwa ya ugiye kuba wamara igihe kingana n'umwaka wose ukontrolwa n'inyeshyamba za M23. Ibingibi kandi bikaba bikomeshigenda biteza ikibazo gikomeye cyane kuri uru rugamba. Kwiza amagingwa ya izi nyeshyamba zihanganyemo ku mande zombi n'ingabo za leta y'Kinshasa. Ibingiro bikaba bikomeshigenda bigaragaza ko rero ari urugamba n'ubundi rwamaze kuba arusa naho rugiye kuba rutukura ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Turagenda turebera hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari amakuru komeshigenda turuka hano muri teritwari ya Warikare aho ngiye kuvugwa gutwikwa kw'ibirindiro bya M23 ndetse ahitwa muri Masisi ho bigatangazwa ko ububiko bw'intwaro za M23 bwaje kuba n'ubundi bufatwa n'ingabo z'Uburundi arizo Fdnb. Mu yandi makuru turagenda tugarukaho nayo yerekeranye n'ibikomeshigenda bibera hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko nakomeshigenda mbibabwira. Muri kano kanya ho rero ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo budasanzwe hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru akomeshigenda yumvikanisha ko indege arizo n'ubundi zaje kuba zabohoza ikibuga cy'indege zigomba kuzajya agiparikwaho izi ndege ngaho zikomeshigenda ziminjira urufa rw'amasasu atari make hejuru y'ibirindiro abarwanyi ba M23 bari baramaze kubaka hano muri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Gatanu kuri gatanu hamwe n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye tutababwiye mu ngingo z'ingenzi byo tugikwa tubiva imozi n'umuzingo ngende mbikugezaho gatanu kuri gatanu. Ariko kandi mbere ko kuturambura aya makuru nyaboneka banza unyemerere hunyereke ko turi kumwe hukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe aho muri comment kijyanye n'amakuru dukomeshigenda tukugezaho. By'umwihariko biraza kuba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu urereyemo ngo muri comment maze igihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nacyo bashe kuba kino mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. Ni amaze gukanda subscribe rero ikaze muri aya makuru noneho ni mu buryo burambuye wumve idonido kuri byinshi kwiza amagingwa bikomeshigenda bigarukwa hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Yes, reka twishikana tudatinze turebere hamwe ibya makuru akomeshigenda agarukwaho ni muri kano kanya. By'umwihariko amakuru menshi akomeshigenda avugwa kuri uyu mugi wa Goma. Kwiza amagingwa ya navuga ko ugaraniwe mu buryo bukomeye cyane no kuba kwiza amagingwa ya impande by'umwihariko zifasha leta ayigihugu cya Kongo mu bikorwa byo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Kwiza amagingwa zose zirimo kugenda zinugwanugwa mu byerekeranye no gushaka kugaba ibitiro karahabutaka bigamije kuba byabohoza
wa Goma. Amakuru ku misikenda rero yemeza ko mu bice by'ibitandukanye bya hano mu mujyi wa Goma hari ikikango cyinshi cyane, nyuma ko n'ubundi komishinda bitangazwa ko hari ibice byo mu ngengero zo mu mujyi wa Goma bya komishinda bigaragaramo urubyiruko rwa Wazalendo, ndetse bigatangazwa ko hari umukoloneli ukomeye muri izi nyeshyamba ngo waje kuba n'ubundi araswa. Bigatangazwa ko rero uyu mukoloneli ngo yarari hafi cyangwa se yari hafi mu barinzi by'umwihariko barinda uwitwa General Sultan Makenga. Amakuru komishinda rero avuga ko uyu mukoloneli waje kuba n'ubundi arasirwa muri uyu mujyi wa Goma atari we wa mbere, dore ko yaje kuba akurikira undi munyamakuru ukomeye cyane by'umwihariko wari waragiriwe icyizere n'inyeshyamba za M23 nyuma yo kwikura ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, akemera kuba n'ubundi yajya kurana n'inyeshyamba za M23. Uyu nguyu nawe kwiza magingo ya abamwishe ntago bigeze bamenyekana. Ni kubw'iyo mpamvu rero mu gihe abayobozi b'iri huriro rya M23 bakomeje kugenda by'umwihariko bakurwamo umwe hakomeje kugenda hagaragara rero ikikango cyerekeranye no kuba urugamba rugiye kuba rwatukura. Ibingiro bigahurirana no kuba igihugu cya Tanzania kugeza amagingo ya amakuru yamaze kuba n'ubundi yemezwa ndetse agashyirwaho akadomo ko igihugu cya Tanzania kiri muri gahunda zikomeye cyane zo kohereza abasirikari bacyo basaga ibihumbi 12 ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Abasirikari n'ubundi bigatangazwa ko batazigera bajya mu gace by'umwihariko gakontororwa n'inyeshyamba za M23, kahubwo aho bazaruhukira ari mu gace karimo inyeshyamba za M23 zaba zarigaruye kandi gakomeye. Ni kubw'iyo mpamvu rero hakomeje kugenda hatangazwa umujyi wa Uvira, dore ko benshi bakomeje kugenda batangaza ko izi ngabo zitaza zita arizo zihura muri uyu mujyi wa Goma, ahubwo batangaza ko zishobora kuba n'ubundi zahita zerekeza hano mu mujyi wa Bukavu, bitewe nuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Uvira by'umwihariko Uvira bari baherekeza, ariko kuza magingo yabamaze gutangaza ko bahikuye. Ibingiro bikomeje kugenda bitizwa ibibazo gikomeye cyane kigaragaza ko urugamba rushobora kuba n'ubundi rwahindura isura muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi kandi bikomeje kugenda bikurikira icyerekeranye n'imirwano karabutaka n'ubundi ikomeje muri ibi bice bya Uvira, ndetse n'umwuka mwinshi cyane ukomeje kugenda ugaragara ku mupaka wa Uvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Amakuru agakomeza kugenda avuga ko kandi ibintu bitoroshye habe na gato muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Warikare, aho bitangazwa kuri rero ahangaho ngikwa n'ubundi haraswa abatari bake mu rwanyi ba M23, ibirindiro bigatwikwa, ndetse muri Masisi bikavuga ko rero hanaje kuba hafatirwa intwaro nyinshi cyane z'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko n'ubundi hari hamaze kuba hakurirwa ambushi zikomeye cyane by'umwihariko ngo zaje kuba rero zituma n'ibirindiro bya M23 ndetse byabikwagwamo intwaro zigiye zitandukanye bifashishwa ku rugamba bibasha kuba rero byakatakwa n'umuriro udasanzwe ukomoka ku masasu atari make n'ubundi yagiye araswa muri ibi bice bya hano muri iyi teritwari ya Masisi. Si ibyo gusa rero, ahandi ibintu byamaze kuba bihindura isura ni hano by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu, bikomeje kugenda bitangazwa ko umuriro ari umuriro no kuri aya masaha. Indege bikomeje kugenda bitangazwa ko zikomeje kugenda zirasa by'umwihariko hejuru y'iki kibuga, nyuma ko n'ubundi byatangajwe ko ari ikibuga cyifuza kuba n'ubundi cyabohozwa kugira ngo yende giparikwa n'ubundi zindege z'intambara zigenda zizengereza mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba M23 muri bimwe mu bice bagiye baherereyemo. Kugeza muri aka kanya rero hakomeje kugenda havugwa icyerekeranye n'urugamba rwamaze kuba rutukura muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi by'umwihariko bikaba bibi cyane hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu makuru akomeje kugenda avugwa ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi ku biri kubera ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ni byinshi nako dukomeje kugenda dukurikirana, turagenda tubagezaho mu makuru yacu atahamwe. Icyo mbasaba n'ubundi mutwemerere duse naho duhiniye ahangaha, ariko n'ubundi amakuru yacu tugenda tuyabagezaho uko agenda atugeraho, tubabwira ngo mu kanya kari imbere rwose turaje kuba tubagezaho andi makuru agezweho.